Ow! So ito na ba, paabiyan ko lang yung boys. So king kakalibot mi na ba, may nga paros kami kang pipanganan na ini. Kaya ni kutang tam na nung ingredients na kayo na ba. papaya टूटी फूटी papaya टूटी फूटी कोकोनट गोल कतरी सुपारी सौंफ ये खारी व्हाइट कोकोनट ये So ayan na ba, yung first step, yung bulong santol din ng denglu, chocolate, tita ka dinuruga chokomani, ampong paminto. Siyempre alipa yan bab na dinande pang kayan dita ka tinurog na sweetie. At siyempre bab, para manamis-namis yo dinandeng honey. Ayan na bab. Ang kaya bab, kaya rin nandininan na honey na bab, gawa ning kayang kay signature moves na finger style. Ayan na bab, forma na ne. Kaya kayo migaga nakabab kasi alwa naman yan kaning panos ng muldit. Kaya rin ang inamas kang daliri na bab, di na ng carrots, talbos kamuti, ginudgud na kapaya, pamintang durog, lara, dita ka betchin, iodized salt, powder orange juice, may itong kutsarang bagok, ngungot, ginudgud na yelo, at yung pinaka-importanteng sangkap niya bab, ingapi, para kanuhat checking asbuk. O ano muna, ikapadya baro, ay damo, Inglesero na ka man eh, kani. slowly ice fire pan Nanong ice spark plug po lang. Ay do kayak ting na bala ang totoo. Nangasabi mo Jabar. amazing fire pan matka Awan eh, oy ka naman alpar. Taa nga mo loko. Yan. Samol. Oy ni kanino ini? Oh, ika naman pabatal-batal. Oh. Taa nga mo ah. Yan. Dalo may pa yung batal mo. Ayun. Oy ni oh, may nyaman niya datang. Kang parang Muhammad yo. Muhammad do, Kenny. Yung Muhammad ay ni pagagayin ni. Agagagalo ko. Samol mo yun na. Nga. Namagad doang isip lo. Nga. Alang gagaga. Oh, langot. Oh, Kenny Muhammad, Kenny. Tanan mo yung camera. Yako pa. Puta na,